cái shopping mall rồi dọc bị vào nó iPhone về vào mấy iPhone lại chị cái GB yang lá sẽ chọn GB nó thâu cho nhưng mà xoay lại với nó anh dọc này phun mà ấy phun xịn vào nó su thái tất là xả lì ở công và vì cái anh lá này vào nó iPhone sẽ chọn Pro Max long và tàn này mà 6 样 lan Australia ရောက်မှာပဲဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မလေးရှားမှာဆိုတာရဖို့မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ Australia ဒေါ်လာ 2000 ကျော်ပဲပေါ့နော်ဒါလေးကတော့စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးပါပြီဝယ်ပြီးသွားပါပြီလို့ဒီချာလေးကြည့်ကြအောင်ဆောရလာအဲ့ဒါလာကြွားလာပါဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုဒါလေးဝယ်ကြပါ